urukiko rw'ikirenga rw'igihugu cya Kenya rwashyize iherezo ku byo benshi bari bategereje bibaza uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ataravuzweho rumwe yabaye ku itariki ya 9 Kanama 2022. Uru rukiko rwemeje ko uwari Vice Perezida William Ruto ari we watsinze ariya matora. Uru rukiko rwateye utwatsi ibirego 9 byose byari byaratanzwe n'uwari Minisitiri w'Intebe Raila Odinga, akaba n'umuyobozi mukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Akanama k'amatora kigenga kari katangaje ko uwari Vice Perezida William Ruto yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku majwi 50.49%, mu gihe Odinga we yari yabonye amajwi 48.85%. Nyuma y'ibyo komisiyo y'amatora yatangaje, Raila Odinga yahise atangaza ko atabikozwa, ahubwo we n'uwo bari bafatanyije kwiyamamaza Martha Karua bahise bajuririra urukiko kugira ngo ruteshe agaciro ibyari byavuye mu matora, aho bemezaga ko habayemo ibikorwa byinshi byo kwiba amajwi mu nyungu za William Ruto. Baregaga bemeza ko amatora yabayemo uburiganya, ibikorwa binyuranyije n'amategeko, ndetse ko n'impapuro z'amatora zakoreweho ubusuma, kandi ko Ruto atigeze abona amajwi 50%, byose bigakorwa kugira ngo hatabaho gusubiramo amatora nk'uko itegeko nshinga ryaho muri Kenya ribiteganya. Kuri buri kirego, Perezida w'urukiko rw'ikirenga Malcolm yatangaje ko nta shingiro bifite ryatuma byakirwa nk'ubujurire. Ruto azarahira nka perezida w'igihugu cya Kenya ku itariki ya 13 Nzeri 2022. William Ruto azaba abaye perezida wa gatanu kuva Kenya yabona ubwigenge mu 1960. Turabibutsa gukora subscribe, ukaba muri kumwe nanjye Rick muri studio za General Knowledge Infotainment. Perezida ucyuye igihe Bwana Uhuru Kenyatta umaze imyaka 10 ayobora iki gihugu cya Kenya yavuze ko ari ngombwa kubaha icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga, ariko anavuga ko atemera ko William Ruto ari we watowe n'abaturage ba Kenya. Aha nawe yashakaga kumvikanisha ko amatora yabayemo ubujura, cyane ko atanigeze yifuriza intsinzi William Ruto. Twabibutsa ko mbere yuko aya matora y'umukuru w'igihugu aba muri Kenya, Bwana Uhuru Kenyatta yari yatangaje ko ashyigikiye Raila Odinga wari umubereye Minisitiri w'Intebe. Kenyatta yavuze ko kiriya cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga kitazaca intege abanyakenya baharanira ko igihugu cyabo kigendera kuri demokarasi, ahubwo avuga ko kigiye kubatera kongera imbaraga zo guhindura Kenya igihugu kigendera ku mahame ya demokarasi. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu bya Afurika washimiye William Ruto ku kuba yaratsinze amatora, ndetse unishimira icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ikirenga. Uyu muryango kandi washimiye Bwana Uhuru Kenyatta ku buyobozi bwe bwiza bwamuranze mu gihe yari amaze ayoboye iki gihugu. Umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe Musa Faki Mohammed yashimye uko amatora yagenze muri Kenya, ashimira komisiyo y'amatora, abitabiriye amatora ndetse n'urukiko rw'ikirenga ku kuba amatora yarabayeho mu mahoro. Yagize ati, ibi ni ingenzi cyane by'umwihariko kuri demokarasi mu gihugu cya Kenya. Nyuma y'ubugizi bwa nabi mu yandi matora yabanje, hari mu mwaka wa 2007 yahitanye ubuzima bw'abantu bagera ku 1,100, agasiga akuye mu byabo abandi bagera ku 600,000. Raila Odinga akimara kumva icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ikirenga ko ibirego bye nta shingiro bifite, yahise atangaza ko yubaha urukiko rw'ikirenga rwa Kenya, ariko ku cyemezo rwafashe atacyemera. Mu matora yabanje mu myaka yashize, Raila Odinga yagiye akenshi atemera ibyabaga byavuye mu matora, bisobanuye ko yabaga yatsinzwe yabonye amajwi adahagije kugira ngo abe perezida, umwanya yakomeje kurwanira kuva kera. Gusa uku gutsindwa kwe mu matora y'uyu mwaka ni akaga k'umubabaro ukomeye ku bamushyigikiye, bananiwe kugwiza amajwi 50% nubwo yari yashyigikiwe cyane na perezida ucyuye igihe Uhuru Kenyatta. Iyi akaba ari inshuro ya gatanu uyu mugabo w'imyaka 77 atsindwa amatora yo kuba umukuru w'igihugu cya Kenya. Izi zikaba zari inzozi ze yari yarabwiwe na se umubyara
Jaramogi Oginga Odinga ko bishoboka ko azaba perezida wa Kenya. Ubu birasa naho uyu mugabo Odinga yatakaje icyizere cyo kuzayobora iki gihugu nk'umukuru w'igihugu wacyo, akaba ari nayo ntangiriro y'iherezo ry'urugendo rwe rwa politike. Kuri ubu ngubu muri kiriya gihugu cya Kenya, amaso ya benshi yerekejwe ku itariki 17 z'uku kwezi, aho William Ruto azarahirira kuba perezida w'igihugu cye Kenya. William Ruto iyi ntsinzi ye ayikesha amasezerano yahaye abanyakenya mu gihe cye cyo kwiyamamaza, aho yavuze ko ashaka ko Odinga na Kenyatta azakora ku buryo bibagirana muri politike ya Kenya, bityo n'abandi bantu bakazajya babona amahirwe yo kwiyamamariza kuyobora iki gihugu. William Ruto azagomba guhigura umuhigo we nk'isezerano yatanze ryo guhindura ubuzima bw'abanyakenya, arwanya ruswa, ubushomeri bukabije, imyenda icyo gihugu gifite n'ubukungu bwacyo bwifashe nabi bugenda butuma ubuzima burushaho guhenda cyane. Ku rundi ruhande, zishingiye ku kutumva ibintu kimwe hagati ya Uhuru Kenyatta, perezida ucyuye igihe, na William Ruto wari visi perezida we, inzobere mu bijyanye na demokarasi n'amahame yayo ziravuga ko aya matora aherutse kubera muri Kenya yakabereye urugero fatizo ku bindi bihugu bya Afurika, aho umukandida wiyamamaje adashyigikiwe n'ubutegetsi buriho ashobora kwegukana intsinzi, agatorwa n'abaturage akababera perezida. Ese William Ruto watorewe kuba perezida wa gatanu w'igihugu cya Kenya ni muntu ki? William Kipchirchir Samuel Arap Ruto yavutse ku itariki ya 21 Ukuboza 1966, akaba yaravukiye mu gace bita Sugoi ho muri Kenya. Yashakanye n'uwitwa Rachel Ruto mu mwaka w'1991, akaba ari aborozi bakomeye b'inkoko bororera muri Sugoi. Ruto yatangiye amashuri abanza ku kigo cyitwa Kerotet Primary School, akomeza amashuri yisumbuye ku kigo cyitwa Warren Secondary School na Kapsabet Boys High School mu gace kitwa Nandi. Yakomereje muri kaminuza yitwa University of Nairobi, yiga ibijyanye n'ibimera n'inyamaswa, botany and zoology. Yarangije amasomo ya kaminuza mu mwaka w'1990. William Ruto afite impamyabushobozi y'ikirenga PhD yakuye muri University of Nairobi muri 2018. Ruto yanditse ibitabo birimo nk'icyitwa Plant Species Diversity and Composition of Two Wetlands in Nairobi National Park, Kenya. William Ruto yabwirijwe kujya mu bya politike n'uwahoze ari perezida wa Kenya nyakwigendera Daniel Arap Moi. Ubwo bari bahuriye mu bikorwa bya gikristo, William Ruto yarimo ubwo yigaga muri University of Nairobi. William Ruto abaye perezida wa gatanu wa Kenya nyuma yo kuba vice perezida wa 11 muri Kenya. Yabaye Minister of Home Affairs mu mwaka w'2000, mu mwaka w'2008 aba Ministry, mu mwaka w'2008 aba Minisitiri w'ubuhinzi, mu gihe mu mwaka w'2010 yabaye Minisitiri w'uburezi w'amashuri makuru. Ruto yaje kandi kwiyamamariza kuba vice perezida mu mwaka wa 2013, akaba atorewe kuba perezida wa Kenya yari asanzwe ari vice perezida. Mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu, ntimwibagirwe gukora subscribe. Tubifurije ibihe byiza.